U galeriji Ulusa je izložba slika, asamblaža i prostornih crteža Dragana Despotovića. Izloženi radovi su nastali u Holandiji, zemlji u kojoj je autor živeo punih 14 godina. Radove objedinjuje naslov Duhovni preobražaj materije. Delovi klavira čiji su zvuci godinama donosili uživanje i crtež od obične žice u 3 dimenzije Draganu Despotoviću dovoljni su da u galeriju prenese atmosferu koncerta, simbolično i realno. Inspiriše ga arhitektura Holandije u kojoj umetnik već dugo živi. Pošto je tlo holandsko, sastavljeno od peska i gline, ono nije svuda iste konzistencije, nije iste čvrstine, onda su zgrade građene na šipovima, odnosno tim stubovima, koji su kasnije radili, neki se pomerali i tako su sa tim se pomerali i zgrade. I onda smo dobili jednu individualnu priču, odnosno personalizaciju svake od tih zgrada, kao da su ručno pravljena. Ciklus Duhovni preobražaj materije obuhvata akrilne slike na platnu i drvetu, ali i radove u 3 dimenzije. Koristi iskustva majstora rane avangarde, dadaista i nadrealista, da napravi asamblaže, odnosno kolaže u prostoru. Ja sam pokušao sa nekim eksperimentom da koristim žicu, pošto sam inače i u slikarstvu i u skulpturi koristio više građevinske materijale nego slikarske ili skulptorske. Onda sam iskoristio tu, da kažem, poznanstvo sa tim materijalima, da iskoristim i te linije, debele, tanke i tako dalje, da se napravi ta priča sa jednim svežim crtežom, odnosno nezavršenim crtežom, kako bih ja pročitao ovaj klavir. Preobražaj materije vidljiv je u procesu rada i u upotrebi raznih neslikarskih materijala. Izložbom u galeriji Ulusa Dragan Despotović se posle 20 godina ponovo predstavlja našoj publici.